السلام علیکم دوستو، امید میں تھی ساری بھائی بہن ٹھیک خدا صاحب تھے سارے صحت سلامت دوستو یتھ سارے پتہ کہ سجاد احمد اس زن سری نگر کے بالہامک روزان وول 5-6 دۄہ برونٛہہ گٔیو سُہ آبس منٛز تو تَنہٕ پٮ۪ٹھ ٲسۍ وٕنیُک تام تٔمِس سٲری ژھانڈان سٲری ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کران تٔمۍ سٕنٛدۍ گرِکۍ ٲسۍ تٔمۍ سٕنٛز بیٚنہِ ٲس تہٕ جہلم کِس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ تٔمِس پیاران پوٗرٕ کشمیٖر اوس تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ دُعا کران سۄ بیٚنہِ ٲس پانہٕ جہلمس پٮ۪ٹھ قرآن شریٖف پران تہٕ خۄدا صٲبس زار پار کران کہ بوے گژھِ مےٚ وۄنۍ اَتھِ یُن خۄدا صٲبن کوٚر تِمن سارنٕے ہُنٛد دُعا قبوٗل تہٕ آز تقریٖبن 6 دۄہ گٔژھِتھ چھِ میلان ریسکیوٗ ٹیٖمس سجاد صٲبٕنۍ باڈی پنتھا چوک نزدیٖک سجاد صٲب لیٹ میلنُک ریٖزن چھُ یہِ کہِ پٔتمٮ۪ن کینٛژن دۄہن پٮ۪ٹھ اوس کنٹِنیوٗ روٗد پیوان تہٕ یُس زن جہلمُک فلو اوس واریاہ زیادٕ تمہِ موٗجوٗب تہِ اوس نہٕ یہِ باڈی اَتھِ ہٮ۪کان یِتھ دوستو سجاد صٲبنہِ خٲطرٕ کٔرۍزیو تُہۍ دُعا اللہ تعالیٰ کرِ أمِس جنت الفردوس عطا تہٕ أمۍ سٕنٛدۍ یُس مول موج چھِ أمۍ سٕنٛز فیملی دِیِن یہِ صدمہٕ برداشت کرنُک توفیٖق تِکیازِ تِمن پٮ۪ٹھ پیٚو یہِ مُصیٖبتُک پہاڑ دوستو فی الحال اوس سون یہِ ویٖڈیو تہٕ مگر کومنٹن منٛز کٔرۍزیو تُہۍ سجاد صٲبنہِ خٲطرٕ دُعا ضروٗر بیٚیہِ کٔرۍزیو یہِ ویٖڈیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر چینل تہِ کٔرۍزیو سبسکرایب وۄنۍ مِلو أسۍ نٔیِس ویٖڈیوس منٛز توٚتام چھِ تۄہہِ سارنٕے خدا حافظ